Ahanbamakta the impact talk to Manipur connect with people you serve Thauramasi Bumiding Tabiriba, Kwai Kuding Makpo, Gouri Haobam na Taram Nokcheri. Ngasi Shumiam Gidamak Yamna top guest Samakak Pudun Lakcheri. Guest Asi Handakta Chahiya Sigi Megitang Maria Madi Mangada Singapore the Pangtok Hiba. 4th Asia Pacific International Bodybuilding and Fitness Championship 2024 da Junior Master Bodybuilding the gold medal. Loinana Bodybuilding overall the second place. Loinana Classic Physics the su gold. Amadi Classic Physics overall the second position. Mafamasi kanbang amlakraba lamdamasigi maparini. Ahanbada Nepram Roshan Tamoboy Quick Studio Sida Taram Nokcheri. Yam nuaijay ahanbada tamoda koina handak 4th Asia Pacific International Bodybuilding and Fitness Championship 2024 category makal kaya sida amadi overall da ozane amna chawrba mafam kaya kan bangam lakpa asigidamak ahanbada congratulations haiba wahai sahana thamjage tamo koina huzeki championship se chatluba matam da soidana makti tamo da awanu ngai kyam khak thengnaram gani ko aduga tamo na huzuk overall gi amadi koina masana category sing sida winner gold medal lorok pangamak pase masida kari fau ki kamaina taw ki aduga khongchat sigi awanu ngai sing haiba tare sisu khitang thambio chatpadati laurani haibagi asajidi hawbatagi dum leire engonda ati overall the first second tabjidi adudi tamadi ngamte adu lawgani haibagi preparation tawe aduga awabagi onadi thoidongni leite sanabagi waba natragana khoi aigi ichanupi jo wusu sanai majo moi tindok tijin gi awaba adu natana topa burden namte legi tengunda yam nungai za aduga batau karam na haibitare bodybuilding gi lam sida ozana karam makandagi kamai tawdana changakibano haibagi wari haibitare sisum yam da thambi aise dum yamna pingai degi taekwondo sanare taekwondo sanabista khoigi evening da khoigi san na 1997 ada male ada competition bodybuilding gi sen baje adum yengning bai tare adu mayam tawi kole khoti arnold gumba busli gumba je khoi masa pa badare kadi doina uram bada khoji yengning bagi yeng ba chatluba competition je ai je ka taekwondo je laithoga yumda de haidok tabi da chatle yengba aduga chatluraga halak pajida moidi physics to yamna fajaidana bodybuilding hargadi akoigi fajabatu khatang ne boto body ge adugi fajabatu yengorga halakpada adum adagi paame bodybuilding se e class 10 lorapada je han boina sum local gym akoi lekai da lebda chatlami sanaba nongni chatlaga dum sanabadi sanagidra muscle pain tawra lepkre adagi graduation taruk matam da judum gym se dum workout tawdi dum chatle adu chatlaga aina graduation taring manung jida akoi ki bodybuilders ma'am haitare akoi ki professional sanaba ma'am thengnareba thengnara pujita adu moina tawriba mawongdo paisa swain changi koli wari batai dum sanaba ning khange adu moina sanaiba poto yumda sanangana je haire adu paisa di kyam changi koli adu 30 to 50000 da changi tham da mai prep tawda adu changi poto yumda di larik taminga manung ni na adu poto di yarak tabdi dum sanagi dredum koigi exercise dum tawba lepte matam dege adu degi sum kona chahi sum lisala matungda nupi thera matungda adi lifestyle jo dum koigi healthy oide haitare chaba thakpado or amado or aduga adan sum lare podo ai je kitang ju semduk ningbagi gym jam chatpa horpaneba chatpa horpajida adigi competition gi kaino ju adum akoi angang oi ngadi imanamna kaida nang adum body je sema competition thokpa ya dong malika ju harpa yawe adu encourage tor ke badum ba macha me anduna jong thokning bujung phawba chahi di matam 35 adan sujan gre baija sujan gra kan ja haidi healthy lifestyle je le hawdra di engon chu warak kani na dum khanjan nar ga le pa ai je sum sana minaram da ki akoi na hana calisthenic ken gym am le kano terada madum sana pa mayam se professional sana ba khar di hana le ram adu chakra matung da akoi masin ngata sana ba lora chak chana ba gumba adu de hena sum amuka hena noi thorok bo ore ba ngunde adu ge mayam nungai base adagi gym je thok ken torok pa timing sida khoi ki natural bodybuilding se hana leram deba india ri yoina adu enhance akoi ki pd season aba bodybuilding si competition je hana dum lere aduga lere pajida in natural je oina tongning bai tare kai ngode moita hoji ki side effect mayam leiba ge akoi ki enhancement drug mayam season aba je sigi pocha egi yon pamjada ba aduga pamjada di natural je akoi ki oja santi kumar akoi ki kaino da lebje taiwan da lebje adu mahagna sain competition sining ena
Manipur silakani haibadagi aije preparation tawba hawragena akoigi oza mayam thiba hawre oza thirakpasida akoigi sapam leki KBB gym gi oza se magi manakta la matungda aije magi kano jitaki mana ade motivation mayam piraktana sanaba yarakda yaradinu oini natural da semba yani harapadi adudagi prep se hawre aduga bodybuilding se adwan taroga mathang mathang competition mana putokbidana adwan taroga mathang mathang sum natural da ai anambada natural dan anamba thoya adu enhance ki da dum kharga di thome blessing ta da yawi adwan taroga natural ji da dum continue tok thage bina yam nungai huze uzana thambi ki ba wafam dagi so khoina khangjaba se huze khoina lifestyle ma change tawrakpa अखोई जिम से यामना कानबा हाइबा तारे चाबा थकपा मक्ता ओइरो अदुगा इसागी हेल्थ फिटनेस की दमक्तसु मयाम अमखक हौजिकि चटनरेको अदुगा मसिगी मतांगसिदा ओजादगी अखोइना खंगजनिंग बस हाइबा तारे मसिना ताइक्वांडो सो हना साना बिरि हाइना ओजाना थंबिरिको अदुना अखोइना चाबा थकपगी डाइट की मतांग से अदुगा नेचुरल गी ओइनसु साना हेना हाइबसे को कोइ अतोपा सप्लीमेंट सिंग मयाम अमखक अखोइ सिजनरगा साना बसे नतबा नेचुरल ओइना बॉडी बिल्डिंग सुमाइना थोय हाइबसे डाइट की मतांग से या मरु ओइब्रा हाइनासु खंजै अदुगा मसिना कमाइना तौबनो सप्लीमेंट टेक तौद्रगदी खसाइगी अखोइगी कानबा म्याम से अखोइना चारिबे चिंजाक सगी येंगा येंगा लौगदोइनेबको मसि कमाइना मैनेज तौइ हाइबदोको मयाम दसु याम कानबो ओइगनी हनेसु खल्ले मसे natural ga da koi supplement ji use tawlo yae ati food supplement myam je food supplements de koi da kai no de akoi gi awat pa do men khat number ne adu natural da yar de na akoi ki hormone gumba drug performance enhancement drug myam je steroid chi myam je yada ba adum akoi gi chaba da diet ta gi loina protein je intake taw je adi mai gi kanu do gi matung na ade athlete harana boxing sana ba miyam ga iroi ba miyam ga mana ba de gi hadi mai gi sports tu matung na diet chi loin tongan tongan le ye adu da akoi gi requirement che law na da no mo da yen kilo ma charak ta yada ba di protein 200 gram da kala raga di diet ti lo kala di wani ba mi je adu awaba mayam do lai na supplementing tawrak pane matang da supplement se compulsory di oi de cha da ya de ba natural gi oina di diet che wala pa je khoi supplement ti lawe diet ti yamna ma kanu dit laite khoi gi aphaba haraga di chak che asuk phok cha ba yai ade ha limitation am lai dana ai fat che asuk phok cha ba protein asuk phok cha ba ha ji po che on thok on sin tawraga cha ba che si katane adu ama enhancement taw ka ngu ju chap mane adu moi gi performance enhancement drug yaw buni khoi gi protein gi intake che hen taw ya ba natural gi ona di ya de aduna sumba kitang naina budi kitang change adu ai isa ju hana kano ji khoi gi nutrition ga akhoi gi supplementation gi consultation yona tam thore hana jo isa da competition thola banina sigi poche yaw da ba yar da naina bam tanabam ju leita ba khoi adun isa ge han tam thoga isa da apply tawraga gi khoi ge sana minder mayam ji da moi da mu experience yona ko experiment taw sanaraga magi body da kamai lik toy mangon da kamai taw ai mon da kamai taw yenga sum experience da ndaro matung da hujti anam na diet hagi nutrition sumba supplementation sumba ja knowledge se khar tapna gain tawri aduga uza khangjaning ba khakna khoina hujik nauna khoi gi chumna khoina gym da chatlaga natraga na professional bodybuilder ama oigi haina changsil aiba na ha sing haiba tare makoina tawba ya ba chaba ya ba sing haiba tare khoina karigumba hena protein intake yamna lawgadori barina masigi chinjak sing se charaga di machine hena phagani habana chingba khudam oina haiba tare ozan pi ya ba kitang pan bi ya raga di madu pan biramo quite first angonda anambana khoi gi hojike nahawi ba myam je hekla ko protein powder chabagi ai creatine chabagi adum ma loi angonda agi diet plan phajabam pbu haiba gumba anambana di ai je quite first mo de toje mo dedication kadai bo pirake discipline kam bi ge yeng boina nangi chari ba photo nungti gi chari photo hana photo thabiro aduga yaraga di weight on thok pio haraga weight all thare ad moi da ju knowledge lai tabnina aina ju khangu tabnina weight all tharaga di nungti gi chari photo regular oina koi hadi hotel da bo chabo ro ma da boiro adan thale anamna de thala matungda magi diet to the kari awat pa yauri ge yenga awat pa na hapsalle adu ai hen ma yauri men tap tam lo thok piba adu natraga di moi da ina diet plan phajabam piro garjo mana hafta man tra ani ek follow tor matungda monda di dandi wina tho ane aduga adum thokiba adu na number way aduga manipur gi macha ga ji de adum free of course da anamba loi tae hadi agi samgu matam da tae aduga mapan da gi kai da gi oraga di adum agi charges loraga
ngamigay lowest budget ta dum anamba loina dum service pi yam nungai ngasai sudden change oi taragadi akoina hana tawrambadudagi kitang wana thokadabado like tapna semdokpane aidi ozana tawbiri se ko yam nungai je duga makhata na koina khangjaning base hujik tamo hitang personal haiba tare jangsin jaraga kari lamda pokpi ima baba gi ming adugo jana so hujik yum pale haina takpire aduna ichagi amadi loina bigi ming asina ping chingbasing su kitang panbiram Sakol ban Nepram jo lekai degi ne ai baba na Nepram Dhana Chandra kawe mama na Nepram Roma ichinau nupa ani ne aduga aina anne aduga agi nupina Lashram Rajita kawe chan pi ani lere hedi Nepram aduga Herisha Nepram ana yam nuai je aduga uza koina train tawba matam se isana gym da nong mada koina train tawba da thadari ba matam haiba tare isana stagina si phawba di ai nungti gi train tawba ma khak change akoi gi pungsing yamna kaithoga tawba khak na taba koi gi nong magi tawriba akoina train tawriba nong mada ina thadari ba matam se suksoi soidana simadi tawdaba ya de yamna discipline na makhagaloi na soidana magi hotna biramgani haina thaje ado ozagi oina di kayam yamna train tawbada matam thadabi kamaina tawi haibagi maung se shishu kitang panbiramoza ai ki oina ti ai che pung mari degi hogale ana matam de 3:30 de hot pajawe before degi ai mil kai ka prep tawwa ai di chana takna balo semdoga pung manga de sana ba chale aduga yama bada pung nipan phok de lo chale ana mana 7:30 swa de loraga aduga nungdin ju evening ju ai kano ge chanupi gi ma je kumal pak ta sanai mai 3:30 degi ma sana ba matam aina cardio oina walking oina dum chatlaga lay aduga hala matungda aigi ozagi KBB gym jida amu laaga aduga pung taruk makhai tare swai degi horga dum 1 hour gumba nomuda de at least yamdra 4 hour gumba dum practice tawe adugi matungaina aigi chaba thakpa kyam chani ko ni adwan taro tawe aduga competition matam da di wat lige dum ai de angon da si ma chithawre ko tawre an taro aigi isajina recover kadai buk taw ngong yengjaraga adum push taw ngamige tawe adu matam chi chap chaba lete 6 hours yobu yawi minimum the 4 hours dum compulsory way adugo oza na su huzik panbi khre ozagi chanupi su sumaina kumalam pakta sumaina ma su sana bagi shain tawe haina ko ada oza hoigi mamang thakta gi haiba tare ima baba aduga ibo khoi gi matam dagi sumaina sana bagi feel sida hana na sumaina dum khong thangjalaga leiramba yaubi bra mase family gi keno amo oina su dum jathaba yawe mase pamjaba amo oina line amo oina ideal ba haiba tare mase ado kana kamain tawraga hozik sana khotna gi feel sida laibage kamai tawbuge sigi matang su kitang thambio family da ti kanam sanarakte khoi ge adu ai sagi ona sanabde dum pamjari yam pi ngai dege aduga isanu pi ju mana ai angang ori ngai de ai boxing yam sananinge maje adu boxing sananing baje mongonda sum angang yam pi ngai dege dum mongonda changchi sananing bra kamai tawni adi kick back ta thilandana kolandana dum tawraga dum loinara lai adu tang sum chawkhala kan da mana chupam pam da baitare ai sports re adum adi kumalam pak na number loi lei sports ki event mem je adum mafam hongi pusalaga sum yengalle mo da si pam da chupam pam de mo dam ta aduga akoi gi wushu ga gymnastic ka je habit khara adum manai ba ani wushu da koi fight kim lei demonstration kim lei ba adum mangon da yengan kan da gymnastic chu pam wushu chu pam da karam ba pam ge khalo har mai apam je khalalle aduga hojik atopo event hongdok chire nung su je pam adum hang ma pam me adum pam bari na adu da continue to holle aduga matam ju ko to ge da ko gi corona lagi ba adagi amma lagi ma ta muji mobile hojik kan angang ju mobile lo yenga lei ba mobile yenga lei ba adagi laji chana matam dum nong gi holiday dum manghala lei je sana ba puthok kan da moi adum enjoy to re mai mafam du gi mama na bi le jare antoroga su chana ba chat ba nu je pa chat loi dra na hanga ma dum masano ni thawa yaure yujikte ado akoi family gi ona di kanam sana ba lete aduga never akoi cousins mem annam na sana di aduga ozana sumaina bodybuilding gi field sida changak pase nasai like tamingai matam da di khoina like tamba degi di isa gi oiba fulfill tawgadaba mayam ma khak lai banina sumaina sana bada su changchan bangam khide na haibi go jana aduga ozana hoza chahi kuntra manga sumaina surak padagi di bodybuilding da yum palaba matung da phasana mai onchen mangam me hauzik master category da su ozana sana birini ko ada support haiba tare shi phawba yaurak na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯤ ꯍꯧꯕꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯇꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯧꯋꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯠꯂꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯕꯨ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯍꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯁꯦꯔꯦꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯦ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯋꯥꯏꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯇꯦꯁ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ITCꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ITC ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ ITCꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ IKꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯎꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯈꯤ ITCꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯃꯦꯊ꯭ꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯇ ꯁꯥꯔ IKꯅ ꯀꯝꯄꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ Come and join ITC. इमुंग अमदा चंगबा पोलमसिंग फाइनेंस स्टोर दा फंगदब लेत्रे Grocery items, cosmetic items, sena chanaba firo. Electronic items, home appliances, loina na furniture items. Isagi apamba polamsing leibada dukan amada mukchat amada mukchen tawagi mathau tadri. हौजिक ओइरक्लिबा लेबा की सेनमिटलोन की फिबम यंगजरगा पेनाइ स्टोर योनजरिबा पोलम खुदिमक की ऑफर पिजरी Sagolban babdong mantri lekai Impal West madi salam awang lekai Sangaitel Road Impal West ta lengtong pirtuna polam khodimak leibagi nungaiba mahau lobiho Adom kalengi maisa maragda asumna humai humaga leiba pambibra natraga asumna nungaine AC manungda relax tawraga adom gi daily thabak tawba pambibra asumna relax oina thabak tawbiningrabadi mezo hapta AC brand makhal suna leizare loan gi khudong chabasu leizagani akupa marol gi damak lengsan biraksi mezo haf kaisampat konjeng hazari lekai opposite Sangai Express mayam pumnamakpo amuka hanna taramna ukchari uza break ki matung sida amuk wari watai makha chathajage usana huzik atopa khoigi bodybuilding gi oiba competition kaya amadi category kaya amakhakta uzagi weight ki adagi di khoigi makhal haiba tare mayam sida sanabiri masina tabo uzana khoina uzagi karamba job natraga ishagi oiba sel thum haiba tare financially support tawnak nambagi damakta kari job kumba adopt to bolai bagi sigi matang da su kitang thambiyo alki career se ahambada je IT da graduation tawrpune adu lorga animation dang tawre animation gi je 3D animation tawre animator oin lere aduga animator oin lere matungda ai je somna kan da thola matungda yumda lere kan da animation je khoi gi khra wai hetare matamda hauji ti khra amani hange aduga aige animation je loshala matungda aji mapanda mu oza oiba khrang leirame adagi sona kan thabak khanni ana sona kan la kwai tare adagi yumgi aigi nupi ju kano tawe akogi beauty parlor ma hangi aduga yumdana ko grocery ga mil ga tawe aduga aina sanaraji ga lifestyle je am chana da bai tare ani je angonda ju enjoy to bungam deba aji financially lakchar ga ju
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯆꯤꯜ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯝ ꯍꯥꯡꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯤꯝ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐꯨꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯂꯧꯅꯤ ꯌꯨꯔꯤꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯛ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ INBA ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯊꯦꯠꯂꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯠꯂ ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅ ꯏꯖꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯖꯔ ꯆꯥꯖꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯐꯖꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯃꯅꯤ ꯋꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ 5,000 ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯔꯒ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯄ꯭रिꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅ ꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯅꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯀꯪꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯥꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯌꯣꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯤꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯖꯁ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯌꯣꯏꯗꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯔꯣꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯅꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯤꯗꯦꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯗꯨꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯝ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯗ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ 4-5 ꯐꯥꯎꯗꯤ
haidi magi mature kaduni maraktuda adigi aina sanai je kaida season abayani kamai tawbayani agi career kamai semni aina IBB pro card tanaraga khune Olympia bu chatkiba yabagi lambi leine adu chatki matamdadi compulsory season adabaya mojo season adabaya do guidance me and lawraga knowledge me gather tawraga tamna lakadawne adu hojikan anambana sori se hawbaga haidi hek lakbaga supplement agi steroid drug si myam je loinaraga lakpaje si ju phate aduga side effects is compulsory ne kai side effect laiteba side effect ki ngak thok pa yaba mongda aduga za khang marak thatna khangjani ma side effects sing se ma gya masi karam ba kamain tawba jaga sing da kari tawrakani habane sing basi su kitang pan miramo ja hojik se men oina yamna thengna baje methamphetamine khoi ki bp low oibada season na hidak se easy available oi da tre khoi ki pharmacy ko dinge masi je da paktak na season ne aina thengna bada masi khoi ki chumnagi sports bodybuilding khak natana age angang mayam chahi 15 to 20 manungda laiba mayam amna paktak na seasonary sports any sports ko dimakta adu siki poche heart attack te amna related oi aduga hojik bodybuilding da harakadi menwena nupi da harakadi akoi ki mai gi kano ne choice ni ko adu bude choice oi jara ko ju akoi ki makoi chomukpa agi boys deep ni ko rakpa nupa makon malakpa adagi magi hormone change am lakpa jina adum haingwai bu punsi chup adum loinara chatkidune adu nupa da hargana koi gyno lakpa nupi gi kano hormone chelakpa je aduga heart di compulsory anamana impact tawe adagi kidney liver summa mayam je lai anamana adu masi mayam je hana knowledge se phajana khanga matung tapna changhaningi bodybuilding da ishada sokada bu sinchi nga thokna ba adugo za uzana su ngasai haipeti pan bikre adubu on season off season haiba dare competition laiba matam gi practice to ma ong aduga competition laita ba haiba dare uzana dum normal oina aigi lairiba akhoi gi isagi aduga health haiba dare aduga isha chawba sumai to maintain tawraga laiba se sigi matam se ga aduga competition ama khaki da makta preparation tawrokpa ani se soidara mak ngasai uzana su haibi kre kitang khenai ama competition laiba kanda di akoina matam se khare hena phawba yaudri phawba ina pami basi phawba yaudri phaw tawe haibam su thambi khre ko ado masi ani sigi khena base dedication je haiba tare kamaina tawi sigi matang su kitang thambiramo ja koi ki kaino da competition nataba matam haitare siti nambana koi baton lakpa kaino gi chak ki oro hadi jaiga gumba luhom gumba lakpa je dum fazana dum enjoy tawe mayam punna adu competition lakpa matam de koi sumba je restricted am oirapanina chaba yadaba aduna anambana ai chatlaga ju yaudaba ai popang pere lotion ba jam toina yaw aduna imana mayam ju jam nungai te haitare adu moi hojikti yam kuina tor understand tawre anambana jo adan tawba khopa yaw je aduga sana bagi oina di khojokna change tawde diet di kitang fazana change tawe sana badi hana sanai da dum hojik jum sanai matang jamana sana neba dieting lakpa matam akoina competition prep tor khada di diet fix ta chara hadi ngasi soiba yadi na ngasi pung ahum sana da de ahum sana da ya dum sana ni adi yerum sukja da de yena sukja da de chap chana chara ka do on ola aduga off season matam da de dum flexible oina dum chadi chara ga ju kitang nong patuk chada yawi chaba dum yawi dum yenga ga dum ka yenga dum adun khoi gi sana basida gi di diet si na he na yam na maru oi hai basi yam nungai za daga ozana ngasai haibi kre thoina awabadi thengna khide maram dio za da support bibi rakhiba mayam sina haibi ko adu na water se pamjaru bagi oide mi khra da waram bajwe hadi akoina pung mari natraga taruk train tor ko je sana badu paman bane hen bane dum lep ki de aduga ichanu pi gi jaiga numita bukta nga le jatune harga ay mata do sana lorga dum lep ki de sana badu sing lebai isana pamjaruba na hen awabani na khanda base aina pama bani na masi nungai bani na khajaba duni ko za ado marak sida akoina si phawbagi level si yorok matam do za soidana makki di awaba nungai base soidana makki di yana raga lamgani na thaje da kai guma challenges kitanga thengna khiba leibra masi thengna raga di si matang si kitang share tawbiyo aise competition ahan ba thokpada Mr. Safaba contest akoi ojana tha ani khak sana dangai nang thoko hare adu thokpa je ojana akoi gi asnangon dem phajaba leitrabne haiba wahayum lei ojage hojik chu dum hairi adu anga no budai nu e badum nangon dem phajaba leite nang thoko hai thok challe ai je
kitang changes khating la mina ai mangai ram ne thu ya da quite first aham to ko ai mi thi dai ba adu halaga mayam maksida akhoi gi chaminari ba akhoi gi kano mayam je akhoi gi team je moi de dum medal am de lo chala la ba ai kitang medal chalak tin mi da adu akhoi ji halaga akhoi gym gi harau phung to point chak chanai chak chana mayam mak da ai ju chak chana bi yaur ngai tre phak chang diam na ikai ju kai ba de ge enter ga lai adu mathang di log de ya de enter ga mathang kana sana mut natural gi ahan ba to ai goal lore mayam chak tog da na ko ta na ko yam harau phung du e adu mathang de ge adum ai khali jina log da log do ju ang tho ang jum mi thi ta ba adu ai na hanjan hanjan to angon da ikai bi hanjan hanjan na ka masi di natural oigara akhoi gi enhance oigara chap mana ba hadi moi ga compete to ya ba mong da body ji sem draga di ai mathang da di yaro enter ga akhoi mi thi tar ke competition jo ai chahi par kan thu e thok pa matam da ai adu gi da goal lawre adu ga mathang da akhoi gi mabana sin ba Imphal West da hadi amutang try to ge na ka aduna arwai bu jo oi rai kano da hadi atopa association da tar natural na tab da adu da overall lawe ai je kano gi da senior gi da bodybuilding da adu da gi makha ta da natural da tum loi la ai adu ga ahan man natural oina thokpa da yam ngai gi da je Assam da chatle Assam da chatpa matam sita ai ji competition je chatlaga koi gi natural ne chatlaga phajana tawron da ta drug test tawte adagi urine sample lawu ju mi ahum mari changchala makana gi lawrin ta khangda ba ai competition da ju height group ne tar height khai du ko jida ko gi 5 wange 589 wang mi ji ai gam wang ne chaptan thajalak pa gumba ai gi steroid hana dum yeng da khange mi je steroid chijina bina kamai tawi taw de je adum khang na da moina loi logi ba title je ai last place star ga lakpa ta top 5 chalok da adu da gi yam nganda yam nuaitana halakhe aduma aingonda awa ba na khoi gi financially adu da myam du kya kan lei de adu ba adum ba nungai ta myam lai ga dan loi na re adu ga hojik yam nungai tri jan ta ta ai je Mr Manipur khoi gi lei ba contest lei je sugum jum represent tongning ge khoi ji pam ja bani na thongning adu moi gi hojik lei ba amba all Manipur bodybuilding association je moi gi rules hai ta re khoi gi player da yam na ayat pa pi bam lei ba akhoi na moi da kai gum thok kai de ai atop association thok pa sung ya yaro hai bam lei ba adum ba lei ba je akhoi gi player da akhoi gi expose to ga do ba ai career sem go to je moi da phajal laga lei moi da dang thok ga sum phajal le ga di expose to dre aduga akhoi gi chalam dai kolam dai da ju akhoi hujuk chu player ma je ma pan sit ka do da tare ado financially mating pang bi ona akhoi gi Facebook ta kai da saina thagat le am nungai ti akhoi da ju aduga moi gi site gi mating pang ro ju pang ta aduga khoi hana khoi gym da sana ba am ju chalam dai da awa ba yam lei sum ba je sum ba player gi awa ba se akhoi gi flexible oiraga amma ju loi tholaga ingat la akhoi machine ingat na raga expose ma pande expose to raga na go ma gi career sem ba da ju mating am pang kani kale aduga si aya ba je bi haning sum ba ju atopadi khoi gi awa ba kari yam kana di leite atare za akhoi na aroi bido za da gi huzik hogalak liba khoi gi bodybuilding bu pamjana changa iba as a professional bodybuilder oi be na tragana fitness ki field da dumak isha gi da makhallaga haiba tare sana boy be makoi sing se da uzagi piece of advice haiba tare kari kari to bu yai uzagi wakhalon haiba tare mate am tam phongdok pi uza ai gi oina khan ba di matam kitang lahaning e loina ma hadi chahi manga taruk at least akoina larik ta tamak po kasu matam lo changi dana agan to chahi manga taruk se naturally oina loina train to biyo agi knowledge me am gather to biyo and haning e aduga mana khongthang je makhata na lokthage higher career to bodybuilding the same boy ro nutrition gi tak poi or amagi oro matam kitang lawga knowledge me am loina thijal matung da tapna magi professional life to chang ba yani na khale adu na hamyam je matam loi la honing yam no je uza nasi uzana uzagi tangla matam haiba tare khajik tang kai thokpiraga khoi ga wari watai shabagi tanja ma khak bibi bagi dama uza bo hatna hanna thaga cheri uza thank you matang swai shida impact talk to Manipur connect with people you serve thawra masi loishi lakpagi tanja du yosilakle mathang gi chayol da miyam gi damak tongan ba guest ama mukpu duna lakchage impact news pu meeting ta duna leibiyo khorumjari
Nungaiba Paujel.